Drage gledalke in cenjeni gledalci, dober dan. Zaradi napak, ki smo jih z nepremišljenostjo in vihravostjo zagrešili v mladosti, se v starosti tavčemo po glavi. Tako se zgodi tudi Evgeniju Oneginu, literarnemu junaku Puškina, ki pa je za komponiranje opernega dela navdahnil tudi ruskega skladatelja Petra Iliča Čajkovskega. Njegova lirična opera, Evgenij Onegin, je po skoraj 3 desetletjih minuli teden spet zaživela na odru mariborske operne hiše. Pod režijo se tokrat podpisuje makedonski režiser Ivan Popovski. Čajkovski je iz Puškinove literarne predloge vzel le tiste dele, ki v sebi nosijo izjemno močan čustven naboj. Hkrati pa so zelo nagovarjajoči in povedni. Iz opere veje neke vrste ruska melanholija slovanske duše, ki jo nekako vsi po malem nosimo v sebi, tako dirigent Benjamin Pionnier. Vendar pa vse to občutenje sveta ohranja racionalnost in ne podleže v celoti čustvam. C'est un ouvrage qui à la fois est très romantique, très classique, mais déjà avec beaucoup de passion, beaucoup de ce sentiment russe, pas trop de sentiments ou d'intention de musique nationale ou populaire. Il y a juste les chœurs qui ont leurs interventions au début, de musique d'un style très populaire. Mais le reste, on vient surtout sur quelque chose de très sensible et avec beaucoup d'intimisme. C'est ce côté, c'est vraiment cette slavitude, ce côté qu'on a cherché à travailler ici sans aller dans l'excès. Parce qu'il y a toujours cette émotion qui est très forte, qui est démonstrative, mais qui n'est jamais surjouée. On va toujours dans la démonstration, dans le sentiment, mais en restant quand même digne. Il n'y a pas ce côté vérisme italien où on va complètement se vider sur scène émotionnellement. Non, il y a cette réserve et cette délicatesse que Čajkovský nous apporte. Moram reči, da tale opera je res nekaj posebnega. Če primerjam z ostalimi operami, dramsko v bistvu skoraj popolna, z užitkom delam tole transformacijo tele Tatjane iz majhne punčke, potem v zrelo gospo, polno strasti. V glavnem uživamo na odru s kolegi predvsem. Je pa to dejansko prva opera moja v ruščini in moram reči, da sem kar veliko truda vložila v jezik sam. Jaz se trudim po svojih najboljših močeh, verjetno kakšen Rus sliši, da to ni ravno ruska ruščina, vendar se pač vsi trudimo v celotna zasedba. Meni se zdi predvsem Tatjana zanimiva kot osebnost in spraviti v vlogo ta njena čustva, da se dotakne publike, vse to je pa naslednji izziv. Naslovni junak je sebičnež in slabič, zavrne ljubezen mlade zasanjene Tatjane. Za čustva mu nikaj dosti mar, kot za šalo spelje dekle svojemu prijatelju Lenskemu. Tako kot je to za sopranistko Sabino Cvilak prva vloga Tatjane, tako je tudi za ruskega baritonista Konstantina Šušakova to prvi Onegin. Мое знакомство вообще с оперой произошло именно... Вот я первую оперу посмотрел Евгений Онегин. И с первого же раза я подумал, что я буду это петь, и мне этот характер близок. Вот. Ну, в общем, вот так. Это даже была первая моя партия, которую я выучил наизусть. Была мечта моя, так скажем, с самого начала, как я начал заниматься этим делом нелегким. Я тоже вместе с Татьяной, я тоже меняюсь, и у меня тоже происходят какие-то изменения, и даже некоторые музыканты требуют от Онегина, в которой происходит на Гременском балу, от Онегина другого тембра даже, другого звучания, другой краски голоса, потому что прошло время, он изменился, и, конечно же, я горжусь. Мало того, я считаю, что это мой долг исполнять русскую музыку на иностранных подмостках. Мало того, что он русский композитор, так я еще и родился на родине Чайковского, поэтому я тут вдвойне, по-моему, обязан это делать так, как никто. Ivan Popovski, ki je zaslužen za režijo, je sicer dramski režiser delujoč v Moskvi. Pred 16 leti je v Lilu režiral svojo prvo opero, Evgenija Onegina. Z njim se tokrat vrača na mariborski oder in uvaja nekatere zanimive prijeme.
Kot je denimo ta, da Olgo in Tatjano ob uvodnih napevih ugledamo v eni od stranskih lož v dvorani ali da Lenski in Onegin na oder prehitita vsak iz svoje strani dvorane. Tridimenzionalnost in pridih nekdanje Rusije pa postavitvi daje tudi scenografija mariborskega scenografa Marka Japlja. Ovo im je prvi put da radim 2 puta istu predstavu, moram da kažem da je to jako teško, jer i pored toga što je prošlo koliko 16 godina, da ipak neke stvari su tako čvrsto stoji u glavi što je jako teško od njih se otkazati. Naročito kad nemaš puno vremena, onda se uhvataš za to što si već onako... Sad, mislim da se dosta razlikuje, osnova je slična vizualnog pa i konceptualnog. Te scene koji su jako slični, čak oni zbog svjetla, zbog glumaca, zbog atmosfere su drugačiji. Terasa, dvorište, kuća. Oni ne mogu da dođu preko dvorišća, preko zadnjeg dvora, znači oni dolaze preko kuće i ulaze niz kuću na zadnju terasu. U operi umjesto da bude malo više vremena, jer najčešće glumci, operni artisti, rijetko ih puno obučavaju glumi. Operni glumac mora da bude briljantan glumac koji još ima talent više, jedan talent više od dramskog glumca, to je glas. Tistega, kar imamo, se ponavadi zavemo šele, ko to izgubimo. Takrat je za objokovanje prepozno in tako se zgodi tudi Evgeniju Oneginu. Z Evgenijem Oneginom mariborska opera zaokrožuje svojo operno sezono. V drami SNG Maribor pa so kot zadnjo letošnjo premiero uprizorili Jona Gabriela Borkmana. V dobi s prevlado egoizma, samopašnosti, skrhanih medčloveških odnosov in grabežljivosti je to odrsko delo norveškega dramatika Henrika Ibsena več kot aktualno. Tudi zato je nagovorilo režiserko Matejo Koležnik. Jon Gabriel Borkman je eno zadnjih dramskih del, ki ga je 10 let pred smrtjo napisal mag norveške dramatike Henrik Ibsen. Tudi v njem zasleduje teme, ki so ga vznemirjale že v poprejšnjih dramah. To so razkroj morale, človeška sramota in propadanje človeka. Jon Gabriel Borkman je propadli bankir, v sodobnem žargonu bi ga zlahka poimenovali kar menedžer. 8 let zapora ga je temeljito zaznamovalo. Ob njem je posesivna nezadovoljna soproga Gunhild, na drugi strani pa eterična ženska Gunhildina sestra Ila, njegova prva ljubezen in potem še sin Erhard, ki deluje pomehkuženo in z odsotnostjo lastnega odločanja. Na nek način bi lahko rekli, da govori o sodobnem evropskem biznismenu oziroma da govori o našem času. Seveda pa tistih 100 let nazaj je prineslo to, da je ta direktor definitivno sedel v zaporu, definitivno 8 let odsedel in da je zdaj to uničen človek za voljo sramote, ravno tako kot je njegova familija. Spravi se mora spopadati s to travmo sramote, propada, tudi osebnega, ker je on pač v osebnem bankrotu. Skratka, govori o človeku brez čuta, odgovornosti in brez empatije. To je patološki narcis, ki za svojo idejo svojo idejo pelje ne glede na žrtve in ne glede na mrtve. In to je seveda zelo, zelo sodobna tema in jaz bi si želela, če že ne moremo poloviti sledi do teh Kajmanskih otokov in če jih že ne moremo spraviti na pranger, da je vse njihovo intimno življenje tako uničeno, kot je pač uničeno intimno življenje teh Ibsenovih junakov. Zato nam je bilo to dosti, ko bi rekla, z užitkom in z veseljem smo to delali, zato ker smo vedeli, da je to sodobna tema. Samo tvoje tihe sanje. Oklepaš se tega upanja, da ti ne bi bilo treba obupati. Ja, edini to še najrešil. Kot bi rekel Slavko Grum, hudo je po sobah. In kot je rekel en kritik New York Timesa za eno predstavo angleškega teatra, ki je gostovala v New Yorku, da je to predstava, ki jo igralci težko igrajo, publika pa še težje gleda. Ne v slabem smislu, ne v negativnem smislu, ampak predstava je dejansko en tako težek material, ki dejansko res
je slika današnje družbe, no, bolj kot kdajkoli. Mislim, da se ni čist nič spremenilo od 19. stoletja. Je bilo torej vživljanje v to vlogo Brunhilde pravzaprav na nek način tudi mučno? Zelo mučno. Ona je ena izjemno negativna oseba, en tak po domače rečeno monstrum in to zlo, ki ga nosi to konstantno nezadovoljstvo, ta zaprtost v to hišo, te stene, ki dušijo, ta družina, ki jo duši, to, kar ona počne, kako manipulira svojega otroka, kako ne more odpustiti, kako je obremenjena svojo sebičnostjo, s tem egom. Mislim, da je tega danes ogromno, da ljudje ne znajo iti koraka naprej, da se ne znajo premakniti iz tega svojega kokona, v katerega so zaprti in da enostavno, mislim, da bo zelo dobro ogledalo za današnjo družbo ta predstava. Jaz moram reči, da sem jaz v tej drami najbogatejša, ne? To je zelo pomemben podatek. Ne, drugače je bilo pa meni zelo veliko veselje delati predvsem z Matejo Koležnik, s katero prvič sva sodelovali, z Igorjem pa s tole našo kombinacijo, z našo ekipo. Je bilo pa težko zaradi tega, ker je Margareta je strastna, mislim, ta ženska pa ima neko potlačeno strast, neko to niti ni frustracija, to je neka emotivna luknja, brazgotina, votlost, tema. Začeli si z dihom, ne? Kako ta ženska sploh diha, a je to od kje diha, a diha s prepona, a diha z zgornjim delom, a diha s hrbtom, da se ta drget, ta trepet naseli, ta potlačenost, ki se ne more izraziti skozi pleksus, ampak lahko sem Tako da, ponavadi pa, nisem še imela priložnosti igrati takega lika, tako rahlega, tako kot en šato, ali kaj je že, tista slaščica, ki če malo veter zapiha, pa se kar sesede, ne, mislim, da je Ela taka. V drami vlečemo vzporednice z današnjimi tajkuni in narcisi, a lanskoletnega dobitnika Borštnikovega prstana Igorja Samobora, ki se mojstrsko spopada z naslovno vlogo, pri študiju predstave ni vodil svet bančništva. Mene to ni toliko zanimalo, to je samo po sebi jasno, ko prebereš tekst in tudi v predstavi je to seveda jasno. Mene so bolj zanimale te mitske razsežnosti te zgodbe. Namreč gre za človeka, ki hoče prinesti luč. Ne, se pravi, gre za nekega Prometeja in tukaj je en moški, dve ženske in en sin. To so zgodbe take, kot da bi gledali kakšno grško tragedijo v malomeščanskem salonu oziroma meščanskem salonu. Ne. In jaz sem iz tega izhodišča štartal in v tem vidiš, da je tudi neke vrste tragika človeka, ki ga je volja po moči peljala čez sposobnosti. Nihče ne more nadomestiti Boga. To je tekst, ki je pisan za starejše, za približno 20 let starejše igralce. In ker je bila moja želja in Vilijeva želja, da to pravzaprav igrata Ksenija in Nataša, je bilo jasno, da je treba najti Borkmana, ki je bolj ali manj njuna generacija oziroma možen žrebec, za katerega se boste taki dve babi tepli. In Igor je bil seveda, mislim, absolutno prva izbira in tudi jaz moram reči, da je bilo delati fantastično. Mateja je bila moja sošolka, zato je najino sodelovanje zelo specifično. Mislim, da so si celo preveč blizu, zato je sodelovanje celo težje. Nimava nobene distance, ampak ona je izjemno zahtevna, to je vedno težek porod, na koncu je pa lep otrok, mislim, kvaliteten otrok. Mateja Koležnik je drami SNG Maribor svoj prvi režiserski podpis pustila leta 1990 z Markizom de Sadom. Kasneje je z mariborskim dramskim ansamblom sodelovala še v letih 2004 in 2009, ko je ustvarila kar dve predstavi, Ortonov pornoskop ali Kaj Vido Butler in Brechtovo malomeščansko svatbo. Jaz sem tu naredila predstave, ki mi zelo veliko pomenijo, tudi nekako v moji karieri. Jaz ne bom nikoli pozabila ne Trgovskega potnika, ne malomeščanske te predstave, pa še posebej ne. In čeprav razumem, torej radi delate z mariborskim dramskim ansamblom? Da, seveda, absolutno. Kaj ti je bilo najdragocenejše
Minuli teden smo v oddaji Glasnik v pogovoru s koreografinjo in plesalko Mojco Kasjak iz Plesne izbe na kratko predstavili koncept platforme sodobnega plesa. Platforma se je včeraj končala. Za tokratno oddajo pa je nastal pogovor z dvema plesalcema in koreografoma. Luko Silvestrinjem iz Londona in Tijanom Rotevelom iz Amsterdama. The work I make is dance theatre, so we use both movement and voice and text to talk about the subject matter and to suggest what we want to say, and so people can feel it, can hear it, can intellectualize it. You know, it's about playing with different layers of communication. I'm currently traveling around Europe to spend a week research in different cities, and I'm researching into cultural identity and migration, which are the topics of my next piece of dance theatre I'm making. So it's I'm here to talk to people. It's a quite of an unusual maybe way of starting a piece of work, but I feel like I need to charge myself with a lot of life experiences around me. So I feel like I'm sort of gathering, and then I'm going to give away when I work with my dancers. I will extend this concept of feeling a stranger in your own place, which we all feel sometimes. And this is very much what I experience all the time, because I live in London and I'm not from there, I'm not British. I'm Italian, I have Italian origin. Dance is very embedded into the culture, into English culture. It's taught at school, there are opportunities, anyone can take part. It's in a very different place. And Italy, unfortunately, I lost connection, and there are good things happening, and there are some places in Italy where contemporary dance is developing and going. However, it's a very conservative country, I think, and if it struggles to move on. Check your breath. It's pretty hot right here. Better take it off. This work, soul squeezing, it works a lot on the audience. So it's a practice I do, which is very interesting. It's kind of mediating. So the things I'm saying is not only me who's saying this. I'm somehow listening to an audience and try to say what they're saying, because an audience is never still. An audience works. The audience is not just laid back watching a work, but it's also engaging, it's producing thought, it's producing consensus. The show is a lot operating on being, for the first time, with a new audience. So I really let that moment to be pure. I found it interesting to work with this idea of squeezing. So I really squeeze things, and how can I squeeze the body, but also how can I squeeze internal things. So I was trying to squeeze from inside, and then a voice comes out. Maybe I could sing, and then, but what is this squeezing? And I'm like, okay, this is when internal squeezing, say, of the soul, one starts singing, as in soul music. It's always such an extreme pressure on the soul, where it starts screaming and singing. So I thought, yes, it's something has to do with squeezing the soul. I try to treat movement, the voice and sounds as equal parameters of each other. So any movement can change into sound, or can from sound into words, into language. So really try to use them equally. So I don't make a distinction whether it is movements or a word. It should be very interchangeable, moving from words into movement and so on. Procesi deindustrializacije so v prostorih z močno industrijo pustili svoje odtise.
Nihče pa se po večini s temi prostori, prepuščenimi na milost in nemilost časom, kasneje ni načrtno ukvarjal, da bi jih na novo osmislil. Tako smo ob mednarodni konferenci o transformaciji degradiranih javnih prostorov slišali reči Matevža Čelika, direktorja Ljubljanskega muzeja za arhitekturo in oblikovanje MAO. Konferenco je gostil multimedijski center Kibla. Spremljala pa je tudi razstava študentov Akademije za umetnost in oblikovanje Central St. Martin's iz Londona. Razstava je nosila naslov I Feel City, čutim mesto. Lahko že od konca 80-ih spremljamo procese deindustrializacije v vseh večjih industrijskih središčih. Začelo se je s pobiranjem plavžev in kauparjev v železarni Jesenice konec 80-ih. V preteklosti je bil glavni poudarek na tem, kaj bomo zgradili na teh območjih in koliko bomo zgradili na teh območjih. Premalo pa smo se spraševali o tem, za koga bomo gradili na teh območjih, koliko je dejansko potrebno, na kakšna vprašanja je potrebno odgovoriti z projekti na teh območjih, da bodo v širše skupno dobro, da bodo v korist mest, da bodo vzpostavile nove povezave. Te iniciative od spodaj navzgor so bile več let spregledane ali pa ni bilo neke pobude, da bi se jih vključilo v te razvojne procese. In danes se vidi, kako pomembne so, ker so bile v resnici, ker so preživele, ker so še vedno aktivne, ker so še vedno ustvarjalne in ker v te dele mesta, v te opuščene prostore so edino one dejansko uspele prinesti neko nove življenje. Vitanje kot kraj ima veliko zgodovino, proizvodnji stekla, v bistvu pridobivanju gozdarstva, ampak v zadnjih 100 letih je bilo dobesedno zapostavljeno. Pred 6 leti, ko smo začeli v kraju razvijati zgodbo Hermana Potočnika Nordunga, se je kraj začel prebujati. Kraj je začel dobivati neko novo kulturno podobo. Krajani so to priložnost prepoznali in bili odprti za novo zgodbo, za novo poglavje v svoji veliki zgodovini. Tako da sam objekt je nastal za potrebe lokalne skupnosti, živi za potrebe lokalne skupnosti in kot tak v bistvu je dobesedno integriran v kraj. Ni mi toliko poanta o tem, da bi izbiral ali pa selekcioniral posamezna mesta. Bolj mi je ključno to, da Maribor premore ogromno ustvarjalnega potenciala. Zavedanje o tem potencialu bi v bistvu Maribor lahko generalno prineslo dobrobit. Gre za to, da pač ustvarjalne dimenzije dajo neko vrsto dušo mestu, ki potem lahko pritegne obiskovalce in tudi domačine konec koncev. Mi smo se osredotočili na bazen v mestnem parku nad otroškimi igrali, ker pač skozi raziskave v preteklosti in to smo ugotovili, da ima pač zelo zanimivo zgodovino, ki je tudi zelo politično pogojena. In pač smo mislili mogoče, da bi bilo zanimivo vključiti lokalne ljudi, ki tukaj živijo, z njihovimi idejami in predlogi. Veliko je bilo predlogov v zvezi s športom. Potem so razne ideje, od bolj realističnih do kakih totalno abstraktnih. Recimo tudi romantična restauracija. How can we understand these narrative environments? Yes, it's quite an unusual name. And what it means is that we design spaces that tell stories or enable people to tell stories to each other. So we look at design as something that is content-driven. We find a story and then we develop design around that. And actually, if you can get support from all the stakeholders, if you like, or everybody who's got vested interests in the area, you can really mobilize energy and something can happen. Sama razstava je pregled torej dela kreativnih procesov na področju raziskovanja, mapiranja in ustvarjanja, torej inoviranja novih idej v teh 4 mestih. Sigurno je vredno diskutirati, pravzaprav je pa to izhodišče EUPA projekta. Torej, povezati mlade ljudi, razmišljati o degradiranih prostorih, dajati nove rešitve in to ni problem samo Maribora.
Tako, dragi gledalke in cenjeni gledalci, prispeli smo do konca tokratne oddaje Glasnik. Prijeten teden še naprej in nasvidenje.